Abantu batandukanye bava imihanda yose y'isi bamaze kuzengereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera kuyinjiramo uko bishakiye. Abari ku isonga mu kwinjira muri iki gihugu ni Abashinwa. Bivumbura inzira yo kuhinjira nta viza bahawe cyangwa se ubundi busabe bubibemerera. Bo ubwabo biha uburenganzira bwo kwinjira muri iki gihugu kandi bakakirwa ndetse bakanahatura. Dore ko Amerika itabirukana nta bwumvikane bubayeho hagati yayo ndetse n'aho baturutse. Nk'ubu muri 2023 abaciye muri izi nzira bangana n'ibihumbi 37 bose. Bivuze ko buri cyumweru bashobora kwinjira abantu bavuye ahantu hatandukanye bagera ku bihumbi 3. Murakaza neza kwisheja kanari. Mukande subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibiganiro nk'ibi bizaze bibageraho ku buryo bworoshye. Iki kiganiro kiragaruka ku kuntu abantu biyinjiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta viza bafite, aho baca, icyo basabwa, ndetse n'ukuntu birangira babaye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera kwikanyiza kw'ibihugu baturutsemo byanga kongera kubakira. Nubwo hari ababasha kwinjira muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko hari n'abo bidahira bagasubizwa inyuma. Nk'ubu mu mwaka ushize habaruwe abantu bangana na 2.5 miliyoni bashubijwe inyuma bashaka kwinjira muri iki gihugu cy'inzozi kuri benshi. Ariko ibi byo gusubizwa inyuma nibibaca intege kuko bongera bakabara neza uko basimbukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bikarangira n'ubundi babigezeho, baba bakoresheje amafaranga cyangwa se ubundi buryo bwatuma bagerayo. Benshi binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baca ku mupaka wa Mexico, abandi bake bagaca ku mupaka wa Canada. Bibutse ko iyi ari nayo mipaka yonyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihana n'ibindi bihugu, kuko ahandi hose ni inyanja ngari. Mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'iki gihugu hari Uburusiya, aha ni muri leta ya Alaska. Ariko bitewe n'uburyo harindishijwe intwaro zikomeye ndetse n'irondo rihoraho, kuhaca ntibyakorohera uwo ari we wese. Mu burasirazuba bwa Amerika hari inyanja ya Atlantika, naho mu burengerazuba bwaryo hakaba inyanja ya Pasifika. Iyi ikaba ariyo mpamvu rero abantu benshi bashaka kugana muri kino gihugu ku buryo butemewe baca muri Mexico, abandi bake bagaca muri Canada. Nk'uko twabibonye hejuru, abinjira muri iki gihugu ku bwinshi ni Abashinwa, bavuga ko baba bahunze ubutegetsi bubi bw'igitugu ndetse n'ibura ry'akazi, bakaza gushaka ubwisanzure n'akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba Bashinwa bakora urugendo rurerure kandi ruvunanye cyane kugira ngo bagere muri Amerika. Ni urugendo rubasaba ibirometero birenga 12,000 byose. Nk'ubu baca mu bihugu bitandukanye, ariko ibyo bahurira hari benshi ni Thailand, Equateur, Colombia, Panama, Costa Rica, Nicaragua, bakinjira muri Mexique, maze bakabona kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru rugendo rubafata iminsi itari munsi ya 40, ariko abifite bafata indege zikabavana muri Aziya bakagera muri Equateur byoroshye. Impamvu bahitamo iki gihugu cya Equateur nuko kuhagera uri Umushinwa nta viza bakwaka. Aha muri Equateur hahita hahinduka inzira nziza ku Bashinwa bashaka kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mayira yose Abashinwa bayanyuranamo n'abandi baturage bo mu bihugu bitandukanye nk'Abahindi, Abanyavietnam ndetse n'Abanyapakistan. Byibura mu minsi 7 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashobora kwinjira abaturage bagera ku bihumbi 3, harimo abana ndetse n'abakuze. Izi mpunzi zihunga ku bwinshi gutya sizibonetse zose, kuko abahunga benshi ni abaturage baba basanzwe bifashije, harimo abize, abacuruzi ndetse n'abandi basanzwe bafite ubuzima bwiza. Nk'uko twabyumvise hejuru, aba baturage mbere yo kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baca muri Mexico, ahitwa Tijuana. Aha Tijuana basanga abakomisiyoneri cyangwa se abakora akazi ko kugeza abantu ku mupaka wa Mexico na Amerika. Aba bakomisiyoneri bivugwa ko bahurira n'abakiriya babo kuri TikTok bagahana gahunda y'uko akazi kazakorwa. Ibi ni ibivugwa na bamwe mu baciye muri izi nzira. Kuvanwaho baba bari muri Mexico bagezwa ku mupaka, buri muntu yishyura $400. Aya $400 akaba ariyo make mu rugendo rw'isaha imwe gusa. Iyo izi mpunzi zigejejwe ku mupaka, akazi k'abakomisiyoneri cyangwa se abasimagrazi kaba karangiriye aho ngaho. Nyuma yo kubatungira urutoki aho baca bagiye muri Amerika, bo bahita basubira inyuma bakajya kuzana abandi gutyo gutyo. Aba baturage bagera ku mupaka wa Amerika bakinjira ubona nta kibatangira, kandi ntabwo baba bafite ibyangombwa byabo. Bamwe barabica, abandi bakabijugunya mu mazi cyangwa se bakabirambika ku mupaka, maze bagakomeza urugendo binjira neza muri Amerika. Iyo bamaze kwinjira muri Amerika, bakirwa n'abashinzwe umutekano wo ku mupaka ndetse n'abagira neza babaha ibyangombwa nyenerwa mu buzima bwa buri munsi. Nyuma bagashyirwa mu mamodoka bakerekezwa mu bigo byagenewe kwakirirwamo impunzi. Abenshi baganishwa muri San Diego. Aha baba bagiye kubabaza icyatumye bahunga ndetse no kumenya neza abaribo.
nyuma yo kubakorera iryo suzuma cyangwa se background check imara amasaha 72 bahita barekurwa maze bagatangira gushaka uko bakuzuza impapuro zibemerera guhabwa ubuhunzi muri Amerika. Nk'uko twabyumvise hejuru, abinjira cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Abashinwa. Aba ntibinjira gusa binyuranyije n'amategeko, kuko hari abasaba viza zo kujya kwiga bakazihabwa. Nk'ubu muri 2016 Abashinwa basabye viza zo kujya kwiga muri Amerika banganaga na miliyoni 2,200,000 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Mu mwaka wa 2022 hinjiye Abashinwa bagera ku 160 bose. Benshi muri aba bagiye kwiga birangira bigumiye muri Amerika. Ibi Leta ya Amerika ibibonamo ikibazo gikomeye cyane, kugeraho isinya amategeko akumira bimukira, ikanubaka inkuta zigamije gukumira abayinjiramo cyangwa se kubabangamira, ariko ibi byose bikomeza kuba iby'ubusa kuko abayinjiramo baracyari benshi cyane. Leta ya Amerika iheruka kwirukana Abashinwa bangana n'ibihumbi 36 bose, ariko yagize imbogamizi zo kuba ubutegetsi bwa Beijing butemera kwakira abaturage babwo basohotse mu gihugu. Bivuze ko Amerika itabasubizeho ku ngufu nta bwumvikane bubayeho hagati yayo na Leta y'Ubushinwa. Kuri iyi ngingo Amerika ibura icyo gukora kuko itahatira Ubushinwa gufata abaturage babwo ku ngufu. Ibi bigatuma bari birukanwe baguma muri Amerika kuko nta handi yabashyira. Ibi byo kubura uko Amerika igenza Abashinwa bayinjiyemo bituma igenda ibaha ubuhungiro gake gake, nabwo bugeraho bukava mu bwenegihugu. Ntabwo byemeye gufata impunzi zahunze igihugu runaka ngo bazisubize aho zahunze ku ngufu. Bamwe muri aba baturage bava mu bihugu byabo bagurishije imitungo yabo kugira ngo babashe kugera muri Amerika. Uru rugendo bakora rubasaba amafaranga yo kubaho, ayo gukora ibindi, ndetse nayo bazakoresha mu minsi ya mbere bageze muri Amerika. Ni urugendo rworohera abakire, ariko nanone rugasa nk'aho rugora abafite imibereho iciriritse. Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahigiye kuzirukana bimukira bari muri iki gihugu badafite ibyangombwa cyangwa se binjiye ku buryo butemewe n'amategeko. Ariko Sena ya Amerika yamukuriye inzira ku murima imubwira ko bino bitashoboka, ko amategeko ya Amerika atemera kwirukana impunzi cyangwa se kuzisubiza aho zahunze ku ngufu. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva. Niba utarakora subscribe cyangwa subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugeraho ku buryo bwihuse.